INP Mizo channel ngai thathin tu zong te inzain chibai levek ule September ninga thotan ni ania dama in theu kan be sei tun tum chu Myanmar lam chanchin langsar zual kan ngai thanga chumi ma in khothang lam chanchin toy kanan soi masalo kange West Ramten Russia an sengsona wangin Europe in tuar tran ta khovel economy hi ain chingchivet kual vek maya turam mai po hi ram dang ta na an poimo na hi alo om ve vekani khovela ram te ber Vatican City hian ram danga bungro thon chua export lam hi anei ve me ulova amaro chu khovela artwork tamzok lo chuana ani ve thunga tin Vatican hian khual jin mi te a hip maya tourist destination poimo takani chutiang zel chuan ram tin hian poimo na engemotal hi chu an nei vek mai Ukraine na runa wangin US NATO le an sangoi zon puiram te chuan Russia an reka tharuk chung zet Russia an sanction awang hian Europe rama ngong anei ta hlea EU ram te hian ma ni ram tal buai tir khopin US malak na hi an thlop zel donem ti hi zona lian takanita September ni khan Russia chuan Nord Stream 1 pipeline kaltlanga Europe rama gas a supply chu atitop taria Gazprom chuan German rama gas supply hi tiamchin omlova kharani thu apuang taruk maya nithum nuwa hon le mai lo bei sei tu te tan chuan bei sei na abo zauta Kremlin chuan nimin September nili pathian ni khan Nord Stream 1 khar chungchanga hian European politician te adema West Ramten Russia an rek na wangin Gazprom hian pipeline ayan kol thei talovani ati ani na taka chuan Russia thusoi hi adik na chen chu omve bok ma se US le athurwal puiten Russian gas man bithia sak an tumatanga hetiang thil hilo khlengta ni nalang Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Europe ramte hian an pan ruwa te Gazprom man ruwa po ni se mamo reng chunga service tiran du lo chuan Russia diklo na a omlova an mani ti sual lew ni yang ti in asoi ni in Interfax News Agency chuan azia Gazprom chuan pipeline pop leak a oma siamzo hun turan soilok thailo thu an puanga Kremlin in EU politician ten Russia an sanction wanga buaina ni ati Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak chuan pipeline chia hi kan contract siam angin Siemens Energy hian siam thatna athok turani alo ti ve bok Europe chuan Russia thil ti hi economic war ani thu an soya heng thil te hi Ukraine invasion awanga West le Russia in nor nani anti Russia le Ukraine hi indomek an ni maya Russia hian Ukraine lam tang te chunga phubala ka tum verana rem chang a mu hi chuan a chua bik lo top mai ani hi Russia le Ukraine in dawna hian niza le somko le palihmel a muta a heti lai hian Russian presidential spokesman Dmitry Peskov chuan Moscow in Kiev nen in biak na nei anin pe thu aron soi chuak le nol mai ma se he in dawna ti top tur hian Russia ain pe tak takangem dot var an soile mai Mizo kem ni ti po riat chuang lova engchen nge anin hon zaw Kiev laka hian phu tan nei donem condition a om donem ti te po thu chiang engma om ri lo Kiev hian an ram za som ni le pakhat zet chan chung hian in biak rem na nei an du don lo ti President Zelensky chuan a lo soi to a in do na top hun tur chu Ukraine ne na chan huna ani mai ti na soyani kha Russian presidential spokesperson Dmitry Peskov an Russia ain hongviau angin soima se condition an nei nge yang rampani president te po an la in mu theilo laya Peskov an in do na ti top chungchanga soi hi mi puiril ro ruai koi tumna mai ani ve theya chutiang te ni tak phei chuan Russian force te hian bei puyan thak thut mai theyani thirna tlang danga tang chuan Russia hian indo hi aning ve to view ni ina lang boka Ukraine hi achak lo zok angin langma se
in biak na do kan kil turin ma ala du bik lova chak zo ka in ngai Russia po hian thil ro pui tak amu bik chuang lo United States la chuan tun ma ayat tamin atran pui reng boka Russia tan hian nuclear war beilo lo mayang ati te ni ngot lo chuan Indo na hi top san ahun tatle ni na lang ve boke September ni thum tlai khan ha kha lam an boile dewa chonhudar khatle chan ve vel khan rual u than mol lama CDF pol sang sang le sual sipai te anin ka pa sual sipai lam chuan ha kha khopuya civil mi som pathum manin in phen nan mang rual u than mol lama an kallain CDF lam chuan an lo kap masa a sual sipai te chuan ha kha university gate veng tu mi pani le grape huan na thok mi then khat manin in phen nan an mang ta ni in chanchin thetu ten an soi chutianga civilian te kar chia an kalta ka wangin CDF lam point kap chhun zom talovin an tol kir san le ta ni in an soi bok ti chuan September ni thum zandar ko chhovel khan ha kha thar nai lama education degree college che vela anin kap le a hei hi nimin lama an soi dan chuan ha kha kho pui chuan chung lama sipai ke matangin an ral sai jok ni om takania thi le hliam an om soya om lo ha kha le ti mit inkar in do na po hi arei ta viau mai tun thleng hi chuan CDF lam hian sual sipai te hi an la dang thei nia soya ni tukin lampo khan darkar ni zet in do na thom rap thlak tak tak khriat tur om le a chanchin chiang zok ngai chan me ka ni September ni thum tlai khan kalemeu khopui huam chunga sual sipai te chuan letpan khung lama lei a that le that lo enin an kala an kir lama bom manga be an ni thi le hliam tuare ro an om bik lo ni in an soi bom manga be an ni nu chuan kong pui tluana an silayan met puak ta zela kong tluanin silayan tong pong ka le tawak vak maya miau hla lama te new mon tha lama te ka phei zelin van doina tok ta pon om mun tha veng number thumna kong pui kama om pian phunga rual ban lo deu papakhat kum somlimi bor vel chu ang ngonga ka fu ni in damdoi in pan puyani tin helai vela hian pathian ne na lom thu soi program nei na a mi puite ta na e rong bola khosamek sipai te thom khria a athian te ne na biak in atlan lut ve po van doi khak takin sipai te chuan pon lama tanga biak in an ka na an ka fu khera aboral ama hi Presbyterian Kauhran member pa sui hrem anti new montra Presbyterian Kauhran loi me kani Sakain region miong tam si pa chau hit police camp chu August ni som ni le pakua khan drone in an boma sipai pathuman thi Sakain region chong u tam si pa yipu sa khwale na ji kan kho inkara September ni tlai dar nga le minit somli le pariat khan sipai ho chuan na motor te pani PDF laminan lo boma sual sipai pasari aya tlem lawan thi tin kan balu tam sipa kabu kholua sipai check gate po September ni thum chomadar som pakhat le minit somni le panga khan ka ania sual sipai pali anthia midang parukin hliaman tuarbok sipai som panga vel omna ania ta se PDF 7 battalion section 3 le anthian tenan ka pane Sakain region thau miong tam si pathingkang khwa te sipayan lu le ta ka wangin thingkang khokwa zeta tangami te chu azana zanin an ral tlan le ta hlom sual sipai te chu nabat khwa a September ni thum zandar som pakhat vel khan an luta September ni li nizan khan bukain khwa an lut le a ti chuan bukain khwa te se yuwa khwa te gong sway nabet khwa ti velami sang zathum vel zet chu azana zanin an tlan ta hlom September ni li nizan khan mita le ngayan khomi mi som panga an mana an throi ta zel ni in an soi Paku region phiu tang si pa kanyut queen venga bazar hlui venga August ni som ni le pakua chomadar som pakhat pel khan power lam thok tu ten electric bill an khona bill khon tu te le
u chin sui an ti te chu eng thu bera emoni in nialin bil khon tu chuan police akova police lo thlen chuan silai ka puakin u chin sui atupa mong su tura tun chu amala aka fuwa chumi nu chuan u chin sui chu police ten kut nung khirin an hruai ta a game chunga an kap hlum ta ngal ne soyani ama u chin sui hi ni tina ei zong chop chung ko har sa ve tak an ni oma chutianga boina lo om chu electric department lam chuan diklo taka file siamin u chin suyan alo vuak thu te chemina sa ti te in dot an phua chop ta a mit hi le atupa chunga thu buai an siam chun zom don nia soi ani bok Myanmar ram hi khualavar lo tak zetani September ni li nimin khan pakhuku lama irawadi leya duty sual sipai te chu PDF mai chia pakhat le mi pa pahni ten an ka pa police pathum an thia silai pahni an la ni in an soi KNDF Karen National Defence Force spokesperson in September ni thuma soidanin an state chunga sual sipai an do na August la chung khan dimosu le loiko township lama civilian mi panga in nun na an chana midang som panga in hliam an tur bok civilian te hi tho na tanga ka le bom pu ka wanga van doina tur an ni deu ber Karen ni state Fruso township huam chunga hian September ni thum khan KNDF lamin sipai motor rual drone in an lo boma sual sipai panga aya claim lo chu an thinge ni in an ria tin dimosu le Fruso township vela hian nimin September ni li po khan sual sipai te le KNDF KA te ne na tangkop anin kap chhun zum le a darkar li zet in kapin chanchin kan riat thei china sual sipai pakhat athi tiania hliam tuare ro an tam hle ni in an soi sipai council tan chuan Russia le China movel bak hi hanjin veiwa na tura om meu talova Min Aung Hlaing na po Russia rama cholkar khat cham turin a zin le ta enge mo chu ti le don ni nimin pia khan MAI Airbus A319 chu nepi dowa kalin zanaria ka nimin tuk dariat khan Min Aung Hlaing na phurin a thok chuak le a September ni som pakhata alo kir le ang anti Russia chuan September ni nga tangani riat khian the 7th Eastern Economic Forum 2022 anei dona chumi program mang turin Min Aung Hlaing po atel ve don ani August ni som ni le parukhan International Army Games 2022 mangin General Suwin alo zin to bok ani kha Irrawaddy region pating khopui veng number som pathumna Sanpia len pathumna a Pukayin Baptist ko rana an pastor Ucho Sulat kumsom nga mi chu September ni jingdar sari le chan vevel khan misual kuturi na thi ni in an soya anu hi beng thato lo ni in na thok tu om pui mi dang pakhat an nei bok an luwa thira vuak na le ang ngonga hruya re hlum na nu ma mu ani sual ti tu hi an ina na thoka om thin ani an ring ber ama chu atlan bo ni om takania pathian rong bol tu hetianga om hi poikan ti tak setani September ni thum chomhadar kwale minute somli le panga khan dawai township pakhat khodaya dawai defense team le kotuli army te tangtlangin sual sipayan kapa sual sipai som layan thi ni in defense team lam chuan an soi anni lama thi le hliaman om lo ani ome tin Irrawaddy region tho phiabong township PDF pakua manan ni he thu hi nimin September ni li khan sual sipai council thupuang tu zomin tu na soya asoi dan chon August ni som ni le pakotu katang khan misual zon na timaila anni tan chuan PDF kha misual ania chutiang lam zon na chon trana August ni som thum le pakhat khan mi pahni September ni khat khan BDFP anti polami sompali anman chung zinga pakhat tura phiu u anti chu tlan chua tuma wangin an ka pa amal ding lama hliam atur ni in an soi an zinga tangen pistol le silai mu chi rang rang za le som kwa le pariat le bom siam na le chutiang lam chi an manual ni in a soi ani dawai township patayet ngu khodaya September ni khat khan sipai patrolling na ya vei wak te chu
PDF lamin an lo be to a captain telin sual sipai pariat ka hlum ni in midang panga in hliam an lo tuar to September ni li nimin pathian ni khan Rakhine State Capital Sittui khopuya kumsom ni mi Rohingya nam papakhat chu bai ka chuan lain sual sipai ten an kap hlum an soidan chuan he pa hian ge tapal tlang lain document poimo engkim a mu vek thova chuti chung chuan police pakhat chuan om muna a ngonga silai chuk tu in a kap hlum tamai ni in an soi Rangoon khopui in St Township main road le railway road kama CID office po September ni thum jing lamdar kuavel khan War of Hunter Revolution Force WOH tenan boma office an bom chenwal ni in an soi tin nimin September ni li khan tanin tari region le chong khwa le thing chong wa kho in kara PDF por sam tele sual sipai te anin kap le boka chuta chuan sual sipai pathum le an lam tang piuso tri member mi pani an thi ni in tanin tari people's force tenan soi tanin tari region tho bukpin township lama chuan September ni thum le ni li te khan in dona chuaka sual sipai pali thi in PDF lamin silai pani an lak sakani soito ang khan sual sipai councilin pisu chi kum thum dangzel tan tir tura rawan rel nan le tamai chu US chuan an dem hle ti Foreign Minister Antony Blinken chuan a soi mi pui khan palai te chunga hetianga thilan ti hi a thalo tak setani anti zel to lo nana ma kan lak hawangai ti en Twitter azia ka chu mai ba ka nimin khan EU lamin dem na thu an soi vele bok tun thleng hian pisu chi case som pakhata kum som ni chuang tang tur rel sak ni to in case dang rel sak tur an la nei bokani ti in EU palai Joseph Borrell po in dem na thu Twitter aziak vele bokani maro chu soile soinu hetianga dem na thu mai hi chuan sual sipai lalpa min ong hana nge nga chun chuang lo kan ti thin kha omzia ani tak ngai lo wani ram chunga in do na ana satak zela wangin August thachung khan ma ni chen na tlan sana ral tlan hi mi noi chuangin an punbel ni in UNOCHA lam chuan an soi sipai thu nei na pong la ka tanga kum khat le thlasari chungin ral tlan noi ko le sing sari le sangli zet an om to ni in September ni hi khan an soyani July ni somthum pakhat data an siama chuan ral tlan hi noi riat le sing ruk le sang ruk le zali vel ti ania nimin pia lam September ni data a chuan noi ko le sing sari le sangli ani chu wangin ral tlan hi thakhat chung lekin noi khat le sang sari le zaruk zetin an punbel ti na nia ti chuan ram boi ma tanga ral tlan lo om sa noi thum le singli le sang ruk le zaruk vel ne na bel chuan tuna hian ral tlan noi som pathum chuang an om ti na ni heizat ral tlan om ma se Min Aung Hlaing sual sipai council thil ti vel dan ten om taka wangin du angin ral tlan te han tran pui hi a ol ai lo hle ni inan soibok Min Aung Hlaing sum hlutna tlangiama sum kheng ret asang tawak mai hi media then khat malak na nian ngai thule khitit media telin media then khat khem na pek nge yan tum thu sipai council lam chuan an soi ni in Central Bank chairperson do tan soi chuan a soi tun lai hian sum kheng sang lu tuk hi claimin atla niam le deuh ni in alanga US dollar cheng khat le Myanmar chiat cheng sang thum le zanga tanga sang thum le zariat vel hi a in hen to kani September ni li pathian nikal ta khan ram chunga sual sipai som ni le palian thi ni soyani a an thi tlem ni te po ni veng chu ole khati zong kha Myanmar ram chanchin langsar zual kanan ti chhuat thei te chu ni a ngai khatu zong ten atop khengamin ngai thak sak le awangin in za chunga kan lo me